Assalamu alaikum, hurmatlı Sadur Nurkojayevich. Bizin Kırgız elinin şu Жаллабат жерgesine, Жаллабат eline kuş gelipsiz. Kudayım kalap, Allah Taalam nasip kılsa, uşul Жаллабат eli bütünдөй boldu sizi koldop, anan keyin bir ele koldop koyuyorsundan daim sizge jardam berip turup berебиз деп işendirебиз. Allah Taalam açık yol versin, adıl padişahçılık kılışka Allah Taalam nasip kılsın. Sizin şu Жаллабат oblasında bugünkü günde uçuraşularınızda ayaktap atkanına baylanıştı. Sizge işeniç bildirip, Kırgızdın saltında şu üstünüzge ak çöp, jelkеңizге ak çepken kiygizip, ak kalpak kiygizip, astыңызga kök tulpar mingizip koyuğa уруксат etiniz. Kana tuğanlar kol çağıp kollop turabызбы? Muna ar biriңиздердин атыңыздарда muna ушул tulparды берип жатат туғандар. Дагы бир жолу Жалалабат эли өтө меймандос. Өтө мына ушундай ак ниет менен тосуп алганы менен дагы бир далили болуп турат. Кана кол чабуулар бар бекен? Жалалабат элинин атынан, Жалалабат областынын атынан Эми урматтуу Жалалабаттык бир туугандар, чоң ыраазычылык билдирем, терең ыраазычылык билдирем. Мындай церемонияны кылдырбай аттым эле. Мен бүгүн досумдун туугандары даярдаган экен, бир туугандары. Эми көңүлү калбасын деп макул болуп атам. Мындан кийинкилерин токтотобуз мындайды. Мындайларды токтотобуз. Анан эми ат мингендин өзүнүн ырымы бар. Минип алып чыгып кетишиң керек, кайра түшпөшүң керек болот да. Батабы макул. Чоң рахмат сіздерге. Чоң рахмат. Кана Жалалабат шаар, Жалалабат областынын атынан ат мингизип жатат. Кол чаап туралыбы? Туугандар, кандай гана сонун күн болуп турат. Кана кол чаап туралуу туугандар. Жалалабат элинин атынан мына ушундай сонун бир жашнакай чепкен кийгизип, ак калпагын кийгизип, Жалалабат эли дагы бир жолу меймандос экенин далилдеп, мына сиздердин атыңыздардан мына ушундай тулпар мингизип жатат. Кол чаап туралы туугандар. Кананды эмесе, урматтуу туугандар, о мин деп алакан жаялы, бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт дейт. Бата берели. Омин. Omen, o kasiyetli canatkand elem, hanımese Prezident İnibet Sadir'e bir dua kılardı ezdatlan. Babanın tip batası, o Sadir'inin baldardım bolun atası. Hıdır'ı dinleyip batası, Sadir'inin kızdardım bolun atası. Alpeşte balasıyın var, Aksaray olsun var, Kastarla balasıyın var, Kansaray olsun var. Yaratkan özü koldasun, jat düşmanın bolbosun, Allah Taala koldasun, anlıgan düşman bolbosun. Hocayı kızır koldasun, korkutkan doğun bolbosun, paygambarlar koldasun, barışın kuday ondasun. Yakşılık tütsün kelmeden, yamandık körvetendeden, ırızkı tütsün kelmeden, ıdık körvetendeden, kızların oyun aktasın, kızıktan kuday saktasın, baldarın oyun aktasın, beladan kuday saktasın. Olyalar koldasın, oğrugan yerin bolbason, kemengeller koldasın, keseldi yerin bolbason. Darak çıksın taşına, dört diyesin başına, kövürgen çıksın taşına, o inim köz diyesin başına. Amin. Amin. Allahu Ekber.